Урматтуу калай калп, мына биз дин баягы Кара Шору 19-дагы Ала Тоо конушундагы үйдөн чыгаруу планы ишке ашырыш үчүн келди. Булар азыр милицияларды алып, билбейм эми канча киши келди, аябай көп деп айтып атышат. Биз эми түз эфирибиз бизде башталат. Мына адилетсиздик, мына мыйзам бузуучулук, бул ичте Ленин районунун территориясындагы үйдү булар Октябрь районуна алып, мынакей sen meni uq. Men familyam arg'alachi тартып. Saduqovatni. Atletimovic. Qaysi rayondan? Oktябрьский rayondan, sen meni men sen aslında İnönü Sagılışı'na men adamcha bardim. Mana vaqt berdi. Barыңар деле тартып бергиле. Тартып силер деле. Meni qara. Sen bana көңүл бөлбөйсүңбү? Эгер адилеттүүлүк болсо, чыкырган чындык болсо, 13 жылдын ичинде эмне үчүн автоурбайт дейсиңер? Уккылачы, мен 13 жылдын ичинде мен үйдү сатып алганыма, сен 10 жашар болчусуң. Мен үйдү сатып алганыма, мен бул үйдү нак акчага сатып алганмын. Уккылачы. Барын тарт. Şu бийликтеги ким журналисттер, кошуналар. Мына канча адам тартып атат? Не болсо дагы алсаңар дагы менин сөзүмдү угуп туруп алгылачы. Мына. Мени карап укпайсызбы? Өзүңөрдү сүйлөшүп атасыңар. Айта бер, алар сени укмак белет. Мен 25 жыл мурда үйдү сатып алып атам нак акчама. Чөнтүп тур. Анан соттор кандайча болуп, аяка кандай оформление болуп, 10 жыл өткөндөн кийин булар бир баласынын дойласына талашып сотко берип атат. Бул жерде мен жогорку сотко чейин уктум, баласынын дойласы жок. Анткени апеким кол коюп берип атат. Эч кандай мунун дойласы жок деп жогорку сот чечим чыгарса, аны келип райондук сот кайра акчанын күчү менен бузуп салып атат, мыйзамсыз. Макул дедим, мен кайра сотко кайрылдым. Уже арадан 10 жыл өттү, мен сатып алдым. Мен сатып алгандан кийин бүгүнкү күндө үйлөрдүн баасы кымбат дедим. Анан соттук экспертизага барды. Соттук экспертизадан үйдүн инфляциясы өсүп кетти. Баягы 35 миң сом турган үйлөр 2000 жылдары, 1999 жылдары мен ошондо рассада иштеп күлгүн жашым, акчаны түкүрүп тапкан кезим эле азыр мен картайдым, күчүм алым жетпей калды. Бирок чындыкка жетиш үчүн мен бул жерге өлүүгө даярмын. Намыстан өлүм катуу, ушуну уккула, кыргыз элин. Силер үчүн мына кызматта укук коргогон укук коргоочулар, уккулачы адилеттүүлүктү, соттордун мындай көзү көр, кулактары дүлөй болгон уккулачы. Бийликтегилер баары билет, Садыр Жапаров дагы точно билет. Өзүнүн чыгарып берген мыйзамы колунда. Бирок азыр көрсөтөлүп адвокатымдын колунда келип адвокатым Меккеге кетип калыптыр, келет 3 күндө. Мен ошо адвокатым келип документ көрсөткөнчө, факты далилдерин көрсөткөнчө убакыт бер дедим, болбоду. Башка үйгө чыгып кетейин, макул. Жеңилсем жеңилдим, Кудайга тапшырдым десем дагы болбоду. Бирок мен бүгүн чыгыш үчүн мен өлүгүм гана чыгат бул үйдөн. Чыкпайт. Анткени менин ак эмгегим бар. Булар бети жоктор. Үй кымбаттагынан үй талашып атат. Сот чыгарып атат, баласынын дойласы деп макул. Өздөрүнүн баары кол коюп берип атат. Ушунун балдарын баары сот талашып атса, сотто чыкканы баласынын дойласына бөлүш керек. Үйдүн баары берилип атат. Мейли, мыйзам ошондой болсо макул болдум. Бирок менин акчамды мен мындан 1 сом карыз эмесмин. Уккулачы, мен 1 сом карыз эмесмин. Үйдүн баардыгын ошого мыйзамсыз коррупция болуп, соттор ушундай чечти. Ошон үчүн сотко эч ким ишенбейт. Бирок мен айтып атам, урматтуу мынау аферисттин баасы Абдулдаев Максат, жеткен жерге жеткенсиң үчүн Кудайга салдым. Сен айтып атам, акчамды бер, пожалуйста, үйүңө даяр. Азыр мировой чыгып кетем. Акчамды бер, сүйлө, мага жооп берчи. Кайсыл бетиң менен 25 жыл өткөндөн кийин ошол 100 миңди алып туруп, анан үйдү бошот деп кантип барып атасың, кантип акчага сатып алдың? Кудайдан коркпайсың, орозонун күнүндө мына 5 күндүк орозо оозунда. Кудайдан коркпайсың, Максат, адамча сүйлөчү, мага жооп берчи. Оюң эмне болду? Мен сени кыйнадымбы? Акчаны сен алдыңбы? Пайдаландың убагында, пайдаландың. Мен ал акчаны ак эмгек менен Россияга барып иштеп тапкан акчам болчу. Эми бүгүнкү күндө сен ушинтип чоңоюп алып, ушинтип жалгандан документ тапшырып туруп, ар кандай бурмалап, мен укам билбей калган деп билип туруп атып келип, апаң келип кол коюп берип атпайбы? Атаман дарный дом дейсиң, атаң өлүп калган болуп атпайбы мага чейин эле?
Sen atanların olsa menen ne uydu alıp mağam ne satasın? Menen akşanı alıp mağam nege satasın? Oşol men akılkı sözüm. Bura kurmaptı Kırgız elim. Sana olanlar birlikte korgoğun hukuk korgoçular. Men hazır egerde meni sözüm ukpay. Menin hukukum korup mağa bir vakit vermey çağırıp küçke salıp girçi olsa. Men içim örtönüp turat, uksuz içem, söz verem. Buday turat. Üstüme sırtıma benzinli koyam değermin. Mına sana. Aytıyorlar size. Aytıyor. Yok. Үйдің ақшасын берсін да, үйдің ақшасын Берсін да, не? Үйдің ақшасын Емне үшін бұға шыққан сотын шешім атқарылбай? сатып беріп тұр ана кейін Емне үшін жолдашуға шыққан сотын шешім атқарылбай? бергіле үйдің ақшасын, ала бергіле Алып кел, азыр ақшаны бер, азыр шығып кетеді. 10 күн сұрады, башқа квартираға көшіп кетейін деп. үйді сатқаныңар үшін қолыңыздың бәрі соттың шешімі тұрады поселение деп. Бергіле үйдің ақшасын. Үйдің ақшасын Азыр ат келіп, сот атқарушы егерде мизамды атқарсаң, мұның дағы сотын шешімін атқарғыла. Bunun da çeçimini atkarsınlar. Bunun da kolunda çeçimler durad. Bunun üyden çalışır. Mendiram sireyinde bular akça vergende özleri sarılasa olup suyunu sürdürüp men akçanı gana versin. Uyda albayım da atkaz vergen zapsız kap durat, raspis kap durat. Bir ok. Nege uyda uydan akçasını bunun vermek? apası Bakir'e ayna gül satmadat apası. Anda bu Mına bu uydu satı algılar. Üydün akçasını versin. Üydün akçasını ver. Mına hazır boşatıp Tekrar tatkangalı ne mekelsin. Azır akçanı alıp gel. Akçanı alıp gel. 3 milyon akçanı alıp gel, alıp get uyunda. Alıp getir. Ekspertizanı çıkarıp vergen kortundusu var. Allah adı bilesin. Bergende gelgende uy talaşırsın. İyi. sat dertirip Adamda uyak hoş gerek. Үйің арды саттыңар беле? Мына бер, bu сатып алғыла. Suyunu Сатып алғыла өзің ортадан шығарып берсін. Берсін ақшасын. Mına. Расчетбыз. Бет бақтықтың да чегі ош керек та. Бет бақтықтың да чегі шығын. Ana qanday meni çıkarasa yok degende sotatlarıcı. Adlet. Uğupkaç men akçamı öldürüp verip pожалуйста. Men de bir жерге barıp yaşayayım mı? Olmalı. Бер сатып алсын үйді. Сатып алсын үйді. Baram ne vakit vermeysin. Ya. Атқару орақ бар болса сіздер ошоны тапшырасыз. Беріп қойшы атқарып, мен атқарға барып беріп қойшы мені. Жоқ, алып барып тапшырасың дейді. Қайырға алып барып тапшырады. Саға о. Тиешелүү жерге. Алып барып тапшырамыз. Бұларды шықсын деген решениесі тұрады. 10 күн сұранып барды, башқа жерге көчіп алайын деп. Мизамды сыйлап, сенің ошол. Vakit veresin, açamın veresin, Gürcüma. Еш уақыт бере албайм. Бер аласың, емчін бер Бер аласың. Бербечі болсаң анан кейін. Balası var. Meyakta 5 balası da burası üyde. Vakit verip koyula da. Sen men ölüm alıp çıkıp pakoronumu tönüp gete veresin. Ece al kadam. Ya yüreğim kaçıp. Berek durbaysın be. Bunlara bakayım da benim nasıl uksuz var. Neyle aldın o şunu alıver. Uksuzum var. Ay үйдің ақшасын берсін, сатып алсын. Берсін бұлардағы. Берсін. Үйді сатты өлі сатқан. Решениясын барып тұрады. Берсін ақшасын. Үйдің ақшасын Енді чоңай алып 10 жылдан кейін үйді талашат бекен. 10 жылдан кейін. Мен кішкей 10 жылда енді талашат бекен. А ошол үйді боң бала салып тұр, 10 жашар бала салып тұр. Ата-енесі сатқан. Мұның тиешесі де жоқ. Үйde benzinle davranışlar çıkıyor. Ben үйde benzin alıp çıkıyor. Жанығы бар ба? Берек тұр. Керек болса үйді де үлпейіп салып. Керек болса үйді де үлпейіп саламыз. Vakit verip koyula deyim kişine. Адам кетчілік қылыш керек та, айнанайын балдар. Bir жерге барып жайланыш керек пе бұлдағы? Kaçıncıdan beri yürü. Жылдан бері уақыт беріліп біле келді. А onun için мұнын Ona kan niye o ruhsat veresin ya? Жоқ, ай. Sot жоғыда çekim çağrı aldık mı? Бұларға емне көрсат. Karıpça oğlu da bu yerde. Сатып алған да бұлар үйді, сатып алған. Қызылдай ақшасына сатып алған үйді. Үй kımbattağın delalan yine arsana kasa bolu verirken. Oşol maldan ne boğ dep жүрдü. Жоғарғы соттың шешімі оларға шыққан. Бұлардың да шешімі тұр. Ana kim giret? Мына бұлардың да шешімі тұр. Kim giret? Kim giret? Kim uşunday? Mizam töylüp men hukuma, men ajal men ten alışan. Kim? Gülbe. Kim giret bana? Şey sen bala gülbe. Bunanı uyalbaydağı. Girveysin. Берсін ақшасын, ештеңе талаш жоқ. Үйдің ақшасын берсін, сатып алып кете берсін. Үйдің ақшасын берсін. Бұлар сатқан еді. Қоя тұрыңыз. Қоя тұрсаңыз. Өзіңе кел. Ал. Сен жауап бересің, неге? Cevap veresin. Geç gözüne. Uyda 4 kalasa 5 kalasa. Садақ олайын. Үшіні менен ушылай ал, әділетсіздік үшін. Екінші жол ушындай өзін өз өрттеп жатады.
Ақмақтар. Бетін жу, чай көзіне. Su alып келіп бетін жуып алғылашы. Киіміңіз чәчіңіз алып. 10 күн ұрса тұра атады, еже 10 күн. Башқа жерден квартира алып шығып кетейін деп. Ақшасын алып, үйді сатып беріп тұр, одан кейін мен 10 жашар баланы мұна чоңойды деп тұрын үй талашатасың. Маған тартты шығар барым мен. Келе. Тарт. Енатасы сатқан үйді 10 жашар бала мен үйім болды. Мынау Қоғамшылықадағы мына урматтуу Садыр Нуркожоевич. Ушул жерде Абдулдаев Мақсат деген бар екен да. Мына жерде қолдорында 2003-жылы сатышыптыр ушул эжеге 2003-жылы сатышыптыр. 2003-жылы энеси болуп Гостанташқа барып сатышат. Абдулдаев Мақсатты кимис экенин билбеймин. Ошол кезде кичинекей бала экен. Гостанташқа барганда Гостантарус сот опекунду алып кел деп туруп, ошо кичинекей баласынын укугуна сот опекун өзү кол коюп берген экен. Ошентип туруп үйдү буларга өткөрүп берет. Ошондо дагы үйдү буларга өткөрүп бербей, акчасын алып алышып туруп, чыкпай койгондо соттун чечими менен быстрее болуп чыгыштыр өздөрүчө. Андан кийин 7 жылдан кийин ошол сот опекун кол койгон кичинекей баласы бойго жетет экен дагы. Мына азыр мына бизди тартып аткан мына. Мына балабы? Ушул. Мына кара бала. Ушул кара бала. 7 жылдан кийин Колунда камера турат. дагы ушул кара бала. Абдулдаев Мақсат деген. Ушул. Андан кийин жогорку соттун чечимин бузтурат экен. Сот аткаруучу мыйзамсыз Ачпагыла. үйдү өткөрүп бергенде. Бул жерде бүт үйдүн эмелер документтери турат. Мына бүт печаттары менен турат. Эми ушуну карасаңыздар, 2003-жылы болгон окат. Эми азыр 2025-жыл. Коррупция болуп атат. Ушул жерде соттордун бети жок, соттордун коррупциялык чечиминен 2 кишини кырылыштырып, ушулардын өмүрүнө, ушулардын ден соолугуна зыян келтирип атат. Жогорку соттун чечими сот прокуратурадан иштейби? Мейли сот аткаруучу соттун чечимин аткарып келиптир. Мейли, мен ага каршылыгым жок. Но бирок ушунча жылдан кийин, мына ушуга баргандары кандай дейсиздер? мына Мына Кыргызстанда ушундай. ушуга баргандары кандай Мына дейсиздер? кел. Ушунун баары мыйзамдуулукпу? Мына кел. Каяка алып барат эми? Бул каяка барат? Сот сенин үйүңө барып жашайт анда. Саткандан кийин Сен үйүңө барып жашайт. Ақшасын берсін алсын. Ақшасын берсін. Бетің бар бұл, үйіңді сатып тұрсың мына, қолдың бар сен тұрасың. Қайыр ақшасын бермейсің бе, беті жоқ. Бірақ қандай ғана үйлер тақылау өтпейді. Біреуін үйін өзін тақылау өтасың. Арғыңердің башыңарда әділеттік бош керек, қазық бош керек. Мейлі қызматтыңарды қылғыла, атқарғыла. Но бірақ бұндай беті жоқтыр. Сотторды сатып алып. Милиция талқыланады. Деген үйіне талқыланады. Қайсы бетімен алтын өтіп жүресің. Сен орында осыға іштаңда киме емессің. Сен өзүңдү выселение кылган соттордун чечимин эмне үчүн аткарбайсың? Мына, сени выселение кылган турат мына жердечи. Былтыйып турасың атаңдын осугай. Бирөөнүн үй бүлөсүндө каргыш урсун. Уятта ар бир үстүнө эркек каргыш мына колдоруп турат. Каргыш урсун. Колдорун карап чыгай, өздөрү сатып турат, үйдүчө. Жаным машинат алдын этип койгондар, бир алдын этип карап. Баспайсыңар, эмне турасыңар? Бүрүн алма дейт, алдын этип койгондар. Уал урсун. Каргыш дейсиң. 10 баланын, 10 адамдын уал урсун. 3 жылдан бери карап. 10 баланын, 10 адамдын уал урсун. Комуштар чыгандан Не? Билбейм. Уақыт бер, айналып кетейін. Уақыт бергиле. Жок, уақыт берген. Не Укугуң бар. Ленскийдің сот атқарушылар келіс керек. Сенің пешіңе де жоқ. Октябрьский Ленский келіс керек. Үйден чыкпай атат деп атасың. Кана бер, любой сүт. Эмне үчүн 13 жылдан бери ушуну чыгарган жоксуңар? Кайсы? Жок, Буга чыккан камаш керек. Десек деген камаш керек. 13 жылдан бери. Мына чыгаргыла. 13 жылдан бери соттун чечимдерине сот жүрүп келатат. Сен жалган айтып атасың бул жерде. Сен жалган айтпадың бул жерде. Укмук. Сот атқарушы тоқтатқан жоқ. Сот тоқтатып келеді. Эмне үчүн аркага айтпай? Сен 13 жылдан деп туруп жерде эл баарын алдып атасың. 13 жылдан бери сот жүрүп келатат. Сот тоқтатып келеді. Кишине да Сот токтотуп келатат. Бергиле да уақыт. Сот аткарчылардын эч кандай тиешеси жок. Ақшасын берсін, үйді ала берсін, ақшасын берсін. Сатқан Сен ушул жерде жакшынакай уруксат берип койсоң, 5 күнгө оңуна чыгып кеткиле деп.
Өз қаласы. Өз мойныңа алып қойсаң болмақ Өз қаласы мен шығып кетсін, ақшасын берсін сізге. Сот атқарушылар тоқтатқан емес, соттар тоқтатқан. Бұл жерде сот атқарушының ешқандай күнәсі жоқ. Ай, жат. Жан күйге. Ай. Жан. Үй için ölmek bilem жан. Al emesін. Мына милиция. Албайсыңдар бе. Басып кірбейсің бе? Не басып кіреді? Кірбейсің бе? Неге басып кіреді? Неге басып кіреді? Уалдан қорқады. Sen nalaka tut. Sen nalaka tut. Joğan arka. Sen nalaka tut. Joğan arka. Al eşek. Sen nalaka tut. Joğan eşek. Joğan. Akçasın versin. Atışın getir. Versin satılman akçasın. Yenskinin emeleri bilir. Yenskinin sotaklarçıları bilir. Akçam gelsin. Hadi şeye gel. Akçasını vergile. Akçasını öndürüp vergile. Adilet olsun. Akçasını öndürüp ver sen ecikit. Akçasını ne öndürüp vermesin? Akçasını öndürüp ver. Akçasını öndürüp ver. Bol. Ana militsaları. Sen jon koy. Süleyman jon koy. Jon koy. Alerim basın. Bir de bunu oturur anlatazından. Ölüp kalat. Böptüm. Skori çakırlar. Skori çakır. Benzin bol kattın. Skori çakır. Tetik şakal, maksat. Ne provokasyon kılıyorsun be benim gör. Bu çocuk satılıyor dur, eşek. Bakıştırmayın. Bakıştırmayın. Provokatörler uçum birisi gelip talkalaydı eşekler. Çıkart etmeyeyim o milisiyalar. Niye duruyor? Kırgızistan'da bir dağı mizam iştevek kaldı. Bular karız emez. Üyünü satıp alıp On gün vaqt versek çıkıp ketedi öldüreli. 10 gün sıra atat. Başka yerden kvartirası moşoya jatat. 10 gün ne? Ölkete 10 gün. Vermezler bu vakit. 10 gün sıranı atat, 10 gün. Ay sıragan yok, yıl sıragan yok. 10 gün ne ölper atat. 10 günden ne alıp getir? Memleket özgürlük getir. 10 gün veriş gerek. Çünkü bir yerge varıp yaylaş gerek buradağı. 2 gün üstünden beri arıdan yürüyor. Жақсылыққа сұранып атады 10 күн белгіле деп. Özük yeriz men şirket elde atat. Akçasını alıp gelgile. Bunun da akçasını alıp gelgile. Adamın ölü kançadan adam prokuratör nasıl büyüyor atar. Akçasını versin. Akçasını alıp gelgile. Bunun da akçasını alıp gelgile. 3 milyondan aşık akçağı çıkan bu kadar. Vergile. Ana vergilerini gördü. Akçanı vergile. Ne satın alamam. Ne bakacağısın? Yaylanayı satın alamam da. Satın alamam. Satıp akçama satın alamam. Kanday mıyzam. Kana mıyzam. Ey satıp yaparım. Senin mıyzamına olma verdin. İnne uşak karılayt. Akça. Kağızı at karılaytan. Ne sen özün kaldı buna oldun. Satı algan.
10 gün ne degen? 10 gün belgile de 3 günde de arıdanın жүрөбүz. Жогорку соттун чечимин. Райондук соттун Жогорку соттун чечимин ким бузалат? Жогорку соттун чечимин административный сотко көрдүңөрбү? А буларга жок закон. Мен приказ мыйзамсыз деп сотко бердим. Мыймайла укук коргоочулар мен приказ чыгыптыр, буйрук бардыңыз мыйзамда укугуңуз бердей. Мен келесемдин укугу жок эмес, менин да укугум бар. Мен да мыйзамга баш ийем. Бирок укула. Бүгүнкү келген сот аткаруучу буйрук менен келди. Мен Ленинский районунда жашайм. Ленинский районунун чечими бар. Ленинский райондук сот аткарып аткан аткаруучу. Бирок Ленинский райондук сот 13 жылдан бери аткарбады деди. Жок. Соттун чечими менен аткарылган жок. Сот өзү чечим токтотуп келди. Анан бүгүнкү күндө Октябрьский райондун берге тиешеси да жок. Кетсин Морик. Октябрьский райондун буйругун жана ие болуп турган замы буйрук чыгарып койду, тааныш экен жана катын. Рыскулова. Сатылып Рыскулова деген. Бирок үстүнө мен мыйзамды такап туруп бердим сотко. Ушул бүрсүгүнү каралат. Айлай милициялар. Укулатчы мени, сот аткаруучу билет. Мен сен буйрук менен келген буйругуң мыйзамсыз болуп, сотко ашырдым. Мыйзамга такап неправильный решение чыгарган. Тааныш менен чыгып бет койгонда, тааныш менен. Ленинскийдин баары билет. Каяка көчөм? 22 жылда 22 мык ташыдым. 25 жылда 25 мык алдым. Мына үйдө сарайым үчүн кара. Мунун ичи толгон үй. Үйдүн баарын мен жасайт эле талкаланган ушул кылды. Момдегин таклап кеткен, көрдүңөрбү? Мага акчамы тогуп сатып атканда чели берген. 10 күн сурок бер деди, 10 күн ичинде момду таклап баарын сатып ийген. Электризмдарын, бактарактарды, мына бактарактарды өзүм эктим, мына өзүм көчөттүн эгип атам. Кайсы бети менен келип атат? Эми солдаттап келип, үстүнө чыгып потолок менен жүзү каралар. Талкалап кеткен. Ичине кирсең жүрөгүң түшөт. Потологу менен талкаланып турат. Ошого ремонт кыла албай келем соттошуп. Жок дегенде акчамы алайын деп жүрөм айланайындар. Мен мага бирөөнүн бир сом пул 60 саат берем. Койсун алып берсин. Акчасын берем. Койсун эмесмин. Мен келген укугумда жок болчу, мен уялам. Менин атым ачык алты колум бар. Бирөөдөн алган аласа жукпайт. Толка берем мен, эч кимден албайм. Ушуларга чейин берип келем. Акчасын берсин. Акчасын бергиле. Мунун да акчасын берди. Деп жүрүп мен Соттун чечими да бар. Момчак да бересиң деген. Туурабы? Мен балдарым бүгүн билип шок. Мен балдарыма айтпай жашырып келдим. Артымда карасам балдарым 30га чыгыптыр, балам үйлөптүрмүн. Сот деп жүрөптүрмүн. Сот бүтсүн деп кара. Кара сот көр. Андан да кыжы бол. Бирөөнүн үйүн негиси тартып алсаң ошондой болот. Неге сен үйүң? Уақытында ақшамды да сен үйің болот. Бетің менен чекең. Карабай. Кичине уруксат берип кой, үйдө 5 бала жатат. 10 күн сурап атат. Каяка барат? 5 баласымен каяка барат? Силерде ушунбасы бар ғой, адам бар ғой. Тартыласыңар эжеке. 10 күн. Неге тартыласың? Максатты тартпаган бизди тартасыңар. Октябрьский район. 10 күн. Максатты Октябрьский райондан Артур. 10 күн. Мыйзамсыз келгенсиз. Артур тыныч болсо. Мыйзамсыз силерге. Ленинскийден келсин. Sen sotqa verdin. Октябрьский район 3 күндө чечилет. Ленинскийден келсин аткарчылар. Башат берет. Ленинскийден келсин. Kaçpay. Ленинский районда чакыр. Ленинскийден чакыр. Ошол жочундан мен Ленинский менен соктошумда не Октябрьскийден келишкен? Kaçpayt. 10 gün surat bergile. 10 gün. 10 gün surat bergile. 10 gün. 10 gün. 10 gün.
10 kun belgile 10 kun. Karma va. Niye karmaysın bunu? Kun belgile kaya kalparasınlar bulardı. Kaya kaçacak ey baldar. Kaya kaçacak. Qanchalarni o'qatim bor? Meyli 3 kun belgile yok degende. Suylardan chiqsadan ketay, militsiyalar. Aydan ayın suylashi ekan, yurdini desan. Aytchi. Ay, uyini satib olsa, uyini satib olsa, yo'qda berib qo'ysa, qacha. Ruxsat so'radi. Anam öldük yerminen çıkıp ketedi. Menen juram. Men aytdim, bo'pti, pandemiyga chayin добровольный boshodi bereyин uydi. Kvartira topsam 6-bozor kuni bo'shoydi, anchayin bo'shoydi. O'shoni so'ralsam, odamgarchilik Келалбайды. Два дня, дайте хотя бы 2 дня, чтобы мы нашли место, где жить. 2 dня емес, bir cuma. Kayaka boş. Bir cumada kvartira boş öteken. Bir cuma. Жоқ, bir cuma, нам негде жить, понимаешь, нам негде жить. Нам нужно место найти. İçinde 5 kişilik bala oturdu. İçinde 5 kişilik Rayonun bir yakın Kendi de balam vardı falan. Cuma verilgen de siz gelecek. Dağı ver. Keçek günü men sana varıp ayttım o. 10 günün içinde boşalt veririz dedi. Мы уйдем. Hem adamgerçilik boluş gerek de baldar. С тобой между нами. Yok kaydan çıkıyor. Yürüm siz kızlarınız yürüm. Bu nereden ne söyleş? Bar Süleyman koşu var. Süleyman kana. Süleyman. Tart otu. Öçür beyim. Var ne öçür beyim? Ошо өндүрүп алчу менен сүйлөшүңүз. Эртеңкиге бүлсүңкү макулдугун келсе, мен укугум жок токтотконго. Токтотконго, эртеңки күнгө койгонго, bir жума бергенге укугум жок. Sen hazır, men apam qanday состояние экенин көрүп атасың. Я не хочу, чтобы стало еще хуже. Я знаю, я тоже этого не хочу. Да, я знаю свою маму характер. Она может сделать с собой что-то. Я попрошу у тебя, как адекватный человек, прийти к договору, bir жума бер, мен үйдөн алып чыгып кетем ата-энемди. Хорошо? Полномочий нет моих. Sen иди поговори со второй стороны. Я не могу. Вы сами разговариваете. Это вы даете В каком состоянии с ним разговаривать? Вы с ним не разговаривали, вы его избили же. Он сейчас... Да, потому что он трогал мою маму. Ну, ты видишь, да? Моя мама страдает уже 20 лет. Я не видела, чтобы она спала. Мына 30 күндүк оразамда Кудайга тапшырдым. Кудай мээримдүү. Менин башыма алтын башым аман болсун, балдарымдын башы аман болсун. Менин байлыгым балдарым, мен балдарым деп жашайм, бирок менин балдарым честный. Бирөөнүн акчасын албагыла, жебегиле дейм. Бирок мындай аферистерге алданбагыла. Өмүр бою чындык таппай чыркырайлап келатам. Чындык деген ачуу нерсе экен. Кана сот мен акчам өндүрүп бергенди, кыйын болсо соттор көрүп албосо. Birinci sottun çeçimi buğa çıkman. Чечпейби. Анан решение чыгарбайбы? Жок, мага айтпай чыгарып койгон. Мен билбейм. Акчасын бер дебейби, ала бер үйүмдү акчасын бер дебейби сот. Акчасын берсин, Берсин, ала берсин. Мына өзүм жакшылыкка чыгып берем, мына үйү. Мына үйү. Акчасын берсин. Милициялар, мына үйү. Жөнүнү бошотуп берем. Мен акчам өндүрүп берсин, Акчасын өндүрүп берди. Мир болот. Мен акчам алам, мир өзүм унчукпай чыгам, сот аткарчылык кыйнабайм. Тергөө прокурорду кыйнабайм, ак үйдөгүлөрдү кыйнабайм мен. Менин акчамды алып бергиле болуптур, мына чыгам. Акчамды алып бергилечи, сатып алдым да. Сатып алдым, мына үй токаранып турат. Ремонт да кыла албайм. Балдарымдын бакчысында да тоскоол болуп атат. Сот болбой өлчүн. Кара сот көр. Сот
Dilay. Sot ondan göre de aksakallar sotu kılalıçı. Kırgız elin. Aksakallar sotu olsun. Buna milisiyalar var olsun, aman olsun. Rahmat. Sotu karşılarına rahmat deyim. Razımın. Bırak balam. Men jaktı da tarazağa salıp koy. Sadağın geteyin. 10 yaşarı kesin beni satılmadı. Men anda çağışın. Kıçırağın gelin ekenim. Sen kıçırağın jigit bolupsan azırma kempirgen kempir oldum. Çındık dep жүрүп ömrüm sotda öttü. Men alamakçamın. Men mınday bilsem satıp albaytelem. Niye kanda? Niye çıkacağım bunu da? Albaytelem bunu edin gerek yok. Butum oy. Eki butum törbüt baldım ben çolakmın. Baldak menen жүрем azır soktan kançı başka. Butum sınga mına. 10 kun ne işler senin keçpeyt balдар? Mına butum sınga mına. Mına 8 yerden aperese temi gerek. Alamay. Oşonça koy bersin. Adam keçil kıl akçaсын bersin. Akçaсын bersin. Balam. Azırap gelsin. Akçaсын bersin. Uşunça organ turasыңар. Ne üçün akçasını munukunu öndürбейсиңер? Akçaсын berdi. Azırap gelsin. Bularçı. Azırap gelsin. Oşa 100 bin son pul öndürürsün de bular ekspertmen süreç durakçamı. Sanagı pomidor menkin 2 milyon çağırganda. 2 milyon çağırgandan indeksası östü, inflasyon östü dep. Manam men ayttım 2 milyon 600 bin çıkanda 600 binni geçtim. Jetim jesirge bergile 2 milyon düygö çakkıla. Oşol vakta üydün bası 35 bin son bolçu. Turabı? Men alam. 2 milyon teң alam debedim da. Üydün basını atsenkaga koyduk. 2 milyon çıktı. Men akçam abrot kança bolot? 2 milyon 600 bin çıktı. Sar 600 binni geçtim de atam. Bugün günde ekspertte men Zakulçeni çağırıp berdi. Prokuratorun işe amaldары жүрүp күнөөлүү табылды. Maga 10 milyon so'm önüne turan Zakulçenim turat. 10 milyondu da albayım dedim. 8 milyondu. Ökmet kalsın. 2 milyon diye göçaksın de atam. Dağın ne kılayım? Menden ne günü? Anan kantıp kayga çıktı otasınlar. Ukkulaçı milisiyalar. Ukkulaçı. Benim akçam var da bu da. Haçav 2 milyon so'm pulun bersinçi. Özümün akçam berip koysun getip kılayınçı. Ne deysinger? Men prosent sıravadım go. Özümün pat peşine terime sıravadım go. Kandaysınlar. Kaçan düşünesіңер? Kaçan uğasыңар? Hukuk korgоочуна сактагылачы бүгүн. Haça бүгүн мени сактап бергиле суранам. Милициясыңар го. Силерге ишенет го. Реально айтып каласың сону каршы бул немисе окшойт. Түшүндүрүп койгулачы. Азыр акчасын алып келсин. Чыгып берет. Азыр акчасын алып келсин. Алып келсин. Качпайт. Берсин акчасын. Эмне ошо 10 жашар бала шуну тамды салып коюп турбу? Yine tas satkan üydü gel alayım. Çoğayğandan üydü alaşat eken. Özleri kol koyup berip atat. Apekun kol koyup berip atat. Tiki karşılığı olacak de. Şimdi kaçan olur. Nege men ilaçım gerek. Baldarım uşunça ne kılınga men hukukum var böyle. Yok bolçu. Men baldarım ilaçım gerek. Kol koyargan aytçım ersin. Şununda alsadır o gitmeyip şoksuz degen akmak. Bul Amerika'dan geldi bir kızım. Şok. Kuday cazasını bilet oşul maksat degelim. Şuntuk kıynagan. Bekti çok dese. 20 yıldan keyin talaşat men çoğ oydum men şuluy men yine tanıdık olçudum. Sat ürünüydüm. Bekti çok dese. Bek degen boş gerek takmak dese. Adamlar adam buradaki olmasın. Milisalarda kıynap, barın kıynap. Menin üyüm boşu de. Bek degen boş gerek de düşünüş gerek mi o baldardır. Sürekli de baldar. Hukuklaçı o milisiyalar. Bersin akçaсын mına asırap gelsin akçaсын. Riyazı ketkilaçı. Немеге чоңдорго кайрыл Садырнурга жейиш. Sadır Japarov. Sen bana özün deputat bolup turganda 210 birine namına çağırıp verdin ele kampanya kılıp. Senin çağırıp vergen çeşimler işte kolun Sadır Japarov bolup koyulup turat. Bırak sana benim jetmedi, şu tüzefiden jetsinçi. Bugün günde sotlar korrupsiyaga belçeden badım. Atam yok. Atam Yok. Al ketti kara. Atası kana. Кетті. Atam tap. Atam yok. Ana ökü öldürüp koydu kara koşu. Atam yok. Hazır bir lav olsun öyle. Saraydı kara saraydı. Çaktım atam gitti. Baştan ne gitti atam? Şu geçtiğinde kapı kıracak kapılaydı. Şunday.
Şodular. Aspanda ezip bitti başın деген мақсат жақсылық көрмей қал. Мақсат жақсылық көрмей қалғаның. Қайсы бетіңменен шын. Ай, морекі үйіңдің кебетесін қарачай. Шыны қанты талашқандасың, ясы кепіт жандар. Беті жоқ десе. Çıkma. Otur bir yaka. Беті жоқ. Жашшабағыр десе. Мен чоңай қодым, мен үйімде талашқан қарапылар жоқтың, иә. Buğa çıkan çeçiminin sot atkarı barağı bir daha orundalbay. Buğa dele çıkan. Desin beti жоқ. Ана берсін үйін. Адам жоқ. Бұдай сақтасың қаяқсы. Oy bir 10 gün hiç nerseni çeşmeyip baldar 10 günden içinde çıkarıp getet özü. 10 günden içinde maksat akçasını tap gelsin. Ova. Tur aytas sence. Ala versin 10 günden içinde maksat akçasını tap gelsin. Tap gelsin de bunun da akçasın. Алдар билесиздер, кыздардын аттары билесиздер. Азыр только апам ойлонуп атам. Я не в том состоянии, Akçanı da alıp bana tamdı da alam degen, bit degen boş gerek de. Çok degen akçasını 5 koyunan alam demeydi. Biti çok dese. Biti çok dese karasana. Atanesi satıvergen uydu gelip duruyor, men uyum de kalasatlar. Yesin o şöyle, nere tasal halak. Yüzün bağlıp durup. Buyum tabi öyle çıkar. Geldi gör geldi. Annemin muştaş geçmesin. Gelsin Cenab-ı Maksat degen kaç kılaçasın ak gelsin. Ana kim satmasın, erkek bolsa. Erkek bolsa ak gelsin akçasın. Bitti çok desene. Gelsin akçasın. Bitti çok erkeğime sal. Ayal kişiden dayanılmayın. Atenes satkan uydu men degen alam der. Onda eken uydu satmayla koyup satan gibi начальник yok sesin palto giyip durasın ha. Niye satmak size de uyarsan arabayla algılarçı ya. Men Kırgız elinde adamların bari ayayım. Şunday afirsetden sap bolgula. Omurulup kaysı betiminin geldi akır adamımızga. Bu dünya görgü alıp ketmeybiz. Turabı bari kalat. Yaşam arkada kaldı. Baldarım bağın Sapat boş gerek de adamdık sapat boş gerek içine. Bitti çok dese. Yo 10 gün yeni çeçet ece 10 gün turan otat. Oşança koyup verdim. Kuşun 13 yıl. Çıkıp verem de otat. Kalıp duruyor 13 yıl. Çıkbayım degen yok. Bilsin akçasın. Kırgızstan zökürlördün өлкөsü, Kırgızstan mıkatçıların өлкөsü, afirislerin өлkөsü aylandı. Zökürdün de zökürü de bu ne degen şunduk. Sakti verip durup 10 yaşar bolaga apek kol koyup ver atasa. Men çoğ oydum büyümdü boşaltı. Bu kanday beti çoktu gay. Bu kanday Sada olan kalk orasın gitti bir gel. Ay načalnik. Gitti. Kaçtı ben. Getirip Siz olup da sözüzap şey. Hocadır var. Akçasını ap gelsin, hazır ap gelsin akçasını. Moyu kança türetken. Hurmatlı sadır saparısın. Sada olayım ulan başım bari benzin şirenkem turat demeyim ağır çılıp geçti. Bari benzin. Oksuzum var 5,90'a. Tartışamları kalayıpacağım katarıp çıktı. Ankeni men şu yolga bardım gelevim. Men gerek men baldarıma. Men gerek men kızıma. Men gerek men oğluma. Men gerek men neverilerime. Özüme. Bir tuğandarıma. Özüme da gerek men. Kudayım bana ömür vergen. Yaşağın baldarın karağın dep. Birok. Şındık üçün, adilettilik üçün şu yolga barıga tura geldi. Men güyüp atam karanday. Kızılday akşama satıp aldım bu uydu. bir olmasın şunu meni. Ötkünden keyin oşol 100 mingni alıp uydu boşalt degen jakşılıkpı? 100 ming so'mga emne alalam? Oşol 100 ming da berbeyin dep bular sotga berip atat. Sot jok, şu 100 mingden öndürösüne çeşim çıkarıp atat. Oşol 100 mingni da bergisi kelbeyt bular. Men ne kılışım gerek, men kay karışım gerek. Aylanma kuradu, zakon jok eken dep men makul, sot atkarıçı. Maga 10 gün surok ber dedim. Aga da olbay bugün gelip mam topolan kıldı. Ölem dedim, öl albadım. El var eken, 100 var eken, öl albadım. Emne kılam? Bir adiletli üstüne kaldı ama daha bir alıp kançı taşı
КПМ төрағасы Ташиев қамшы сада ол. Жаңа документтің бәрін көтеріп документ мына документтердің бары бұларға оформлен. Көт қызыл кітаптар бұларда тұрады. Ошодан түштөн кийин келип алып не кылып Қызыл кітабы бұларда тұрады. Айтса да болады. Мына ушул тепе бұларда тұрады. Қызыл кітабы бұларда тұрады дегеніңді айт қой. Мына эже қызыл кітабы мына үйдің документтері бүт істеп тұрабы? Бүт оригиналдар мына эжемде. Мына бұл жерде бүт соттордун, ақмақ соттордун бүт Кыргызстанга бүлік салып атқан ақмақ соттордун коррупциясы бұл жерде. Да. Азыр бұл жердегі дағы негізгі белгілеп кетчү нерсе, урматтуу калай калк, булар эмнеле? Ленин районунда турган үйдү октябрга. Мына эгерде буларга үй сатпаса, буларга ошол кызыл китеп каяктан оформление болду анда? Ооба. Эмне үчүн ошол кызыл китепти жокко чыгарган жок? Эмне үчүн ошол кызыл китепти мындан тартып алышкан жок? Ооба. Бул эмне деген беспредел? Тура. Анан урматтуу кыргызстандыктар, бул жерде кечеки неменин Рыскуловдун чыгарган чечими мыйзамсыз экени жөнүндө айтып коеюн Атыргүл. Мыйзамда буйруктер бүгүн мага Октябрьский район сот каршы келди. Мен кыймын, мен чыгарам сени деп. Мен айттым, мыйзам бар. Мыйзам чегеле чыгар дедим. Болбоду. Кайсы документ менен чыгарам деп атат? А бирок буйрукту мен негиздеп, мен бүгүнкү күнү сотко бердим. Сотко барып, буйрукту мен сотко бердим. Мыйзамсыз чыгарылат. Чыккан буйругу мыйзамсыз. Анткени мыйзам чегинде бул жерде буйрукту толка жогорку сот өндүрүүчүнүн жогорку башчысы гана чыга, өзү гана чыгара алат. Департаменттин директору. 7-пункттун 9-пункттун 9-беренеси. 9-беренесинде турат. Толка департаменттин жетекчиси гана чыгарат деп турат. Ошол мыйзамдуу. Бул жерде ИО болуп келген бир жумага эле экономика жагынан гана өткөргөн экен убактылуу бир жумага. Ошол адам өзүнүн кызыкчылыгын пайдаланып, ушулар экинчи тарапка кызыктар болуп, автоматически буйрук берип коюп атат. Бул незаконный, мыйзамсыз. Мен сотко факты далилдерди кеп сотко бердим. Мына бүгүнкү күндө мени мыйзамсыз чыгарып, мыйзамсыз колдонуп, күч колдонуп атат. Булар өздөрү үйдү сизге саткан, сизге оформлеп берген. Бүт китептери, бүт оригиналдар, кызыл китеп, бүт косактылар баардыгын бүт иштеп турат. Сизге оформление туурабы, э? Эми мындан башка айта турганда сөз жок да. Ооба. Булардын колунда эч кандай документтери жок. Дубликат бар. Дубликат, болгон дубликат. Булардын дубликаты бар. Подделкада дубликат. Подделка. Оригинал сен. Бирок бүгүнкү күндө мени Ленинский райондук сот дубликат болгондо сиздин китепти алып атпайбы же? Мени таанымаган, менин чындыгымды билбеген Октябрьский сот аткаруучу келип атат. Мен ага жагдайымды айттым, ал менин жагдайым менен тарыхым менен таанышкыста келген жок. Мен тарапка бир кыпынча кызыкпай жатат. Мен жалдырап атам, Садыр Жапаров, өзүңүз мени билесиз. Сиздин чечимиңиз колумда турат. Ушул кат телевизор аркылуу көрсөткөнмүн. Ушул катты соттор бүгүнкү күндө азыр мен сизге көрсөтө албай атам. Азыр 3 күндө адвокатым келет Мекеден, сизге көрсөтөм. Көрсөткөнмүн телевизордон дагы. Ошол буйрукту сиз камалып кеткенде, депутаттан түшпөгөндө. Бул камалып кетти деп соттор эске албай койгон. Кудайдын кудурети менен бүгүн сиз президент болуп келип калдыңыз. Менин кудайым бар экен. Ушул мыйзамды мен аткартам деп чуркап жүрөм. Ошондуктан сиз мага өзүңүз дагы бир рет контроль кылып атсаңыз, сиз ойлоп атасыз. Кабыл алыңыз. Урматтуу Калчек Ташиев, өзүңүз мени 2 жолу кабыл алып, маселем адилеттүү чечилген. Бирок чечилип аягына чыкпай калды. Сиз мени чечтим деп ойлоп атасыз. Мен ушул түз эфир аркылуу чечилбей калдым. Мына коррупция гүлдөп кетти. Кайра дагы баягы күчүн жоготкон законду дагы колдонуп атат соттор. 1. Экинчиден бүгүн мени мыйзамсыз буйрук менен чыгарып атат. 2. Мени Ленинский райондо турам, мына Ленинский район болот. Мени Октябрьский район сот аткаруучу чыгарып атат. Ал экинчи тараптын таанышы. Октябрьский район ГКМБсы коркутуп атат экен сот аткаруучуларды. Эмнеге коркутат? Октябрьский район ГКМБсы. Эмне сизден да күчтүү райондук ГКМБлар. Мына соттор акчаны жеп алып, жогорку соттун чечимин жокко чыгарып атат. Райондук сот. Бул мыйзамдуубу? Жок. Не подлежит деген закондор бар. Лежит эле болуп чыгарып койду райондук сот. Эмне кылабыз? Кайда барабыз? Анан биз бензинге күйбөй, мен уксуз ичпей ким ичет? Кыргыз эли мага окшогон бөгдөгөндөр канча сыйлапсыздар көчөдө калды. Мен азыр жалдырап атам, сада болой камчы. Мени 3-чү иретте кабылдамаң арчы. Аягына чыгарчы мага. Садан кетейин, мен жолдош Атыргүл.
Құдай өмір берсін, омин Аллах. Мына урматтуу Камчек Кыдыршаевич, ушундай өзүн өзү өрттөнүп, ушундай адилетсиздикке кабылган мэр жазык коомдук бирмесинин 300ден ашуун мүчөсүн кабыл алып, жогорку соттун төрагасын, башкы прокурорду, министр МВД өзүңүз бардыңыз, элди көңүлгө алып, ушул кадамды токтотпосоңуз төгөрөгүстөр болуп, эл бүгүн бирөө болсо эртең оноо өзүн өзү өрттөгөнгө даяр турат. Ошондуктан урматтуу калайык калк, бүгүн эми турабыз дагы эле. Азыр эми кеттеп сурандым, менга 3 күн сурок бер, же 1 жума сурок бер дедим. Мен квартира тапканмын, эми мыйзам Алар бошотуп беребиз 1 жумада деп атат да. Ошого чейин суранып барсак дагы көңүлгө алган жок. Эми биз туура түшүнөбүз баарын. Мына милициянын начальниги, байке сиз ким болосуз, начальник да? Кимсиз ана? Бул сот аткаруучулар. Сот аткаруучусу. Сабаган кетем, аткаруучу болсоң, ушунча жашка чыктым, менде энең бардыр. Макул. Азыр бир эле мына адилет чечет. Ушул жерде көрүп атасыз да мени трагедиямды. Сиздин мендей небереңиз бар, неберем ичинде жүрөт, көрүп атасыз чөөрдөй болуп. Сулайман ушу бир Камчек Кыдыршаевичке, Садыр Нуркожоевичке кайрылып койчу. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчек Кыдыршаевич. Бүгүн ушу соттордун коррупциясынан келген эле элдин чыры ушу Кыргызстанда такыр тыйылбай койду да. Ушу соттордун үстүнөн бир жакшы бир контролго бир наказание кылбасаңыз такыр болбой калды. Акыр болбой калды. Караңызчы, ушулар үйүн сатып ийип, анан кызыл китептерин баартаң буларда турат, буларга оформить эткен. Эми азыр келип туруп, ушундай кылып атат да. Mo balada bet yok. Mo balada bet yok. Mo balada bet. Ay bana betin var mı? Betin var mı? Sen yere sanmazsın ki neye geçin. O beşinci oformlaytı, tetik ayaldı. Mizam şey çaktırıyorken ay. Mizam şey çaktırıyorken. Oğuzumda Sen özün birönüyün reyderlik basıp gelip al. Sen ne oformlayt edin? Bular da uyunu basıp algan. Bular uyunu basıp algan ki. Buların uyunu basıp algan ki. Jogol ki provokasiya kılbay. Jogol ki provokasiya kılbay. Senin atаңдын озурай. Çalaklat atаңды. Birönün uyun basıp kirgen at gelgensin. Үйүн сатып туруп анан кайра келип анан атаңды ұрсаң. Колдорун турат акмак. Машина. Эми бул деген апекун менен кол коюлган. Эмеге сатылды деп. Эми 20га чыкканда келип. Соттун чечимин сен аткарасың акмак. Аткарчылар турат да бул жерде. Сотрудниктер турат акмак. Эмнеге муну алып келесиңер? Провоцировать ettiriп. Сот аткаруучу бүтүргөндөн кийин келиш керек бул акмак. Мошенник. Апа, sizi sıylayız, yaşınızı sıylayız. Şimdi aytın, siz turup durunuz apa. Sen tartçı bolam aybay, çarçap kет. Бүт калтырбай тартып бер. Жокур, басмачы. Энеңи өлтүргөнгө атаң бер дейт. Астына бардым, мен күнөөм жок болсо дагы. Ошо күнөөнүн астына бардым. Кайын кетеме убакыт бер. Кача 1 жума чыгып кетейин. Узучу жок, сот аткаруучуну кыйнабам. Сот аткаруучу. Милицияны уксаң, милицияны кыйнава дедим. Бул сот аткаруучу. Сот аткаруучу. Мен как мен адамдарды тез карап туруп менин мыйзамымда көрүп болчу. Ушунчалык болот да. Мен суранып атам, сот аткаруучу. Зачем узучу аз үйдө не дедим коркот. Мына сот аткаруучу ичинде бардым астына. Түшүндүрүп эмелерди бүт айттыңыз да, бул жактара түшүндүрүп айтып, кагазды көрсөтүп. Ана мен бардым. Бардым, генералдын прокуратура бардым, ГКМБге бардым. Алардын баары макул болду. Деп атабыз. Көнбөй атат. Апам карача состояниясын. Ал өзү келип келип апама менен жабышып атат. Биз Азыр анда сиздер бир кичине туруп туруңуздар, биз мына бир өзүнчө бир сүйлөшүп алайлы. Акчасын берсин деди, максат деген акча. Акчасын берсин. Эшек десе үй керек болсо. Pazarın kızartıyla özüm restoran falan var oldu. Men hiç kim örtügen yok. Men geldim bana. Örtügeyim men. Men de örtüp tur özüm örtüp çıksa bildim. Ört yok. Мына кыргызстандыктарда ушундай жашоо. Бир дагы карапайым элдин укугу корголгон жок.
Буларга чыгарылган соттун чечимдери аткарылган жок. А булардыкы ушинтип аткарылып жатат. Аны саз келгенсип провоцировать ettiriп, провокация кылып, жанагы 10 жашар бала чоңойгон азыр.